Uri? Diana mu cyumba. Ntuze waje hano ukiri mu cyumba. Enye? Ipusi imbeba? Ipusi? Yagiye ngwino. Ndanze bazana no mu cyumba ukamfasha. Ngwino mbona yagiye. Nze mu cyumba? Aya ngwino. Ngwino ndi kwihuta. Teta? Burya umuntu mu buzima agira icyo atinya gukora. Ariko nanone hakaba n'ubwo biba ngombwa ko umuntu akora icyo yatinyaga gukora kugira ngo ashore ubwoba. Mimi, you're my friend, but I'm really sorry. Niwe wamatereje. Teta. Hiç. Pussy. Pussy. Ay, baby, darling. Ay, naya man. Ay. Tayo. Nachyo jari teta. Oya, nachyo jari. Nachyo jari. Teta, pussy bigeza. Nayo. Ano sai, mpamva nachyo. No sé. No sé, teta. Venire un tiro. Non si che niente do. On va teta. On va niente. C'est bien. Non mais c'est bien. Ma scusa, siamo un preservativo. Vogliamo, teta. C'est bien. Urabona ukuntu mama azi igitaraganya agira ngo nicyo cyane. Mas non si che niente. Mas non si che niente, perché mi immagino. Ok, adesso dobbiamo avere il gas. Non si che mazza, non si che Poi a teta nachyo. Reka dushaka kutavuga ibintu yazima. non si Non sei colpa teta. Guarda, tu che c'è un disastro. Dove sei tu con mano? Aspetta, mi sai, mi ariko tekereza nyuma dusanze ari mu cyumba tekereza ibindi kandi nzi mu misozi inshuti yawe inshuti yawe nyine nzi nawe uzi ko wowe umukunda tekereza ati ibintu nta kintu yatekereza yewe nyine kareka tutekereza oya yewe uretse tuba tugumye hano gatoya ntuse ntuna gatuza gatuza tugende siyo Teta, reka tujye kwishyura muri salo. Ntabwo tukagumana. Please. Tuwambaye tukagumana. Teta nyumva. Reka tujye kwishyura muri salo, nta kibazo ugenda tugumana ntawe. Tugumane mpaka muri salo. Kugeza bimaze iki byaho. Tugwanitse tukagumana. Jesus Christ. Teta, kuki utumva impungenge mfite? Ndabizi nta mutima mubi ibintu byose uri kubikorera.
ariko mugenzi wanjye afite kubyumva mu buryo butari bwose byo. So mu buryo kwirinda ikibazo icyo ari cyo cyose hagati yanjye na fiancé reka tugire ndizina. Ndabizi ko agakobwa keza kandi tubwenge kanumva. Let's go. Kigendera sinya. Single. Sibyo. Ngaho ngenda ndaje. Okay, let's go. Agashiti keza. Ntutinde. Ntabwo sikandi hari. Tegereza ishamu ikimenyetso cyakomeje. What is the next plan? How come you can't go anywhere? Jangan salah sakit kamu sakit. Sorry, cuma kita. Aku ndacyafite umwanya nari mpamvu yo guhangayika. Imikino biracyafite episode nyinshi. Njye nawe. Kora imikino neza. Dedasuri. Como eu te dei isso. Rihanna wimi kungafite abagabo beza. Subira yarinjira. Gente. Sana hehe mwana. Vuye mu kazi mwana. Ya. Meze Zinga ko mbona umeze nkaho wagira ngo wari mu rutege. Jewe. Havuyemo nuko nari ntegereje moto ndi kubona nanayibuze. Ariko ikuba cyiza cyane mwase nzi ibintu uri kwisiga muri iyi minsi. Byagenze gute? Mbeshya. Ntabwo uri kubibona. Ntabibona? Babisho. Nonese. Utwaburanye byagenze gute? Baho nuko ari akazi kaba kamaze iminsi karabaye kenshi ariko kazi kakaba kenshi ukananirwa no guhamagara umuntu koko mimi. Gabi we. Nene bagiye kukubwira mfite ubukwe rero. Ariko nawe werwa impamvu. Telefone bagiye kuguha invitation ariko nzayikuzanira. Niyo mpamvu uri kuvuga n'umufiance wawe. Tugikwe. Wowe. Bibibi. Nishaka kuzabuta. Uranze buratashye kabisa. Ufite ubukwe? Wowe Ugatashye. Wowe ni minzi? Cyane. Uzabutaha no ntare. Mpareka neza kutazanengo. Ukupfa kuzaza kuntumira ari kibazo se. Cyane rwose nzagutumira nzanakuzana invitation so. Uruveze. Cyane nzi tahantu mvuye hirgiye gatoya ariko gukomeza nyine ndi kujya mu mujyi. Oh okay. Akazuba rero ndabona ari kenshi. Ngo dusubire nkuzana invitation. Aho umeze neza. Sawa. Oh. Mina wakoze kumba hafi. Iyo tubaho sinzi kubireka. Teta, urabizi inshuti ya fiancé wanjye bisana ko nawe muri inshuti yanjye. So ikibazo cyose cyagira cyose naho kwihutaba cyangwa se dushaka kugeza. Okay, thank you. None se baje. Okay, I can see you. No, mbere yo gukomeza, how do you feel? You good now? Yeah, I'm good. You sure? Numva ubwoba ikindi. Come on. None se nduburira iki like cyo kurya cyo kunywa ko gushima nyine kwamfashije. Teta. Naya nabyandaje no. Nagaye.
Really? I'm fine. Oh, nakutuwaye kunywa chai se coffee cyangwa utukana cyo kurya snacks something like that. Wikivanga, wikugora. No, ntabwo kwivura. Rero reka dutegure ndagira vuba ukunye gusubira tukarasa. Kumva atari ngombwa cyane se. Okay. Basi uzategura umunsi ngiye mushimira niba mufashije today. Byoroshye. Really? Yeah, byoroshye. Okay. Teta. Wumva biramutse ngo mushimira ute? Oh. Like, mu buryo bwose wabushakamo uzana gutegura sina gusohokana ibintu nk'ibyo. Ubwo buryo bw'icyo uri gutekereza hitamo uwo ntabwo uri kumbwira. Oh yeah, like it can be depend on you. Kandi urabibona kandi ikindi urabona umukobwa nanjye ndi mukuru nzi icyo gukora rero nagushimira mu buryo bwinshi butandukanye so ahubwo wowe uzanshakira umwanya. Teta ukeneye umwanya wanjye? Yeah, still problem. Sorry. Oh, thank you. Teta bijyanye na time, you know, with friends, with family, you know. Of course. Nimba ukeneye umva nshaka with time. Ntabwo ndamubwira rero cyangwa ejo bundi ariko twazabitswe. Why not? Thank you. Before you go isubira. No, it's okay. Ariko it's better tungenda mu makabari, you know, tugakora kapura kugabata. Oh, nawe ufite time? Nibyo ntacyo twabikora, dufite twabikora. Urifuza kimwe cyose? I mean, I like where I afite time. Nibyo ntacyo byabitwaye. Like urabizi nyine imakazi kenshi na kenshi n'uburyo tuzi yataruhuka bitewe. Yeah. Kandi niyo nabitwaye bakene ko nta kintu kibi twakora. That's my girl. Uzi ubwenge bucece. Thank you, Teta, and anytime wanshaka uzambona reka nsubire mu byangize cyo. Nasize akazi k'abandi katararagiye. Fine, okay, I understand. And be smart. Ntuzajya gutinya imbeba na pusi. So kuba nkawe umusirimu wewe taguchapa kuuliza tena taguchapa. No. Ntuzajya sio? Yeah, be strong. So let me go, right? Okay, let me scotch you. No. Nzira ndayizire bijya. It's okay, let me.